wanginya enak banget. Tuh, yuk. أنا أحب بس إندونيسيا والسعودية بس. Oh, bas hub Saudi Indonesia. Hai teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Deruby Sam Channel. Mana ya, Dik? Nah teman-teman, di video kali ini jadi temanya masih apa ya? Masih apa, Ruby? Masih Yaumul Watan. Yaumul Watan Hada Alam Saudi. Kita nggak punya bendera Indonesia sih. Kalau ada kita tempelin juga. Ruby, ini تحب Saudi ya, Bas? لا. قولي. أنا أحب. إيش أنا تحب؟ أحب بس أنا أحب بس إندونيسيا والسعودية بس. Oh, bas hub Saudi Indonesia? Oh, Masya Allah. Mama Ruby mau mandi nih. Karena Ruby mandi, kita mau mandi, mau seru-seruan. Yeay. Aku أحب إندونيسيا guys. Bukan di Indonesia? Iya. Oke. Ih, bijuin Mama. Ruby mati lah. Sekarang kita dengar lagu kesukaan Ruby. أيوة هذا. Lagu ada? أيوة هذا. أحبه. Oh, Ruby suka ini lagu ini. Temanya bendera Saudi tapi lagunya Indonesia. Bijuin. Setahun 45. 45. Arba'ah. 45. Oh ya Allah. Hari lahirnya bangsa Oh ya, Ruby pakai sampo ya? Ruby pakai sampo. Aku Ada hit siapa? shampoo. Lihat deh, ini kesukaan Ruby. Sampo apa? Scarlett. Collect Yo. guys. Ruby kalau keramas pasti pakai Scarlett. Dia lagi suka banget pakai Scarlett. Dan Mama Ruby juga suka banget pakai Scarlett. Lagi demen aja gitu, wanginya enak banget. Tuh, yuk. Nih lihat teman-teman, tuh. Mana Sofi lalu ya. Ini enak banget karena ada sea salt. Sea salt itu garam laut. Yalah. Aduh, Mama Ruby mau mandi nggak ya? Nih teman-teman, Ruby mau mandi dulu. Mama, Alison. Yeay. Kayak di salon, sah? Tahu kita? Wangi banget. Wangi banget katanya Ruby. Yeay. Karena ini ada sea salt, good sea salt. Sea salt itu garam laut, jadi yang bikin beda itu ya sea saltnya itu. Oke teman-teman, kita sekarang sambil dengerin apa? Lagu Indonesia. Nah, bukan Indonesia. Watan Saudi ya. وطن السعودية. سارعي. اسكتي. يلا. يا مسجدي من حالك السلام والفرح فاض أحضر يحملني نورا وصدر ردي الله أكبر يا وطني والجيش سلاح المسلمين عاش الملك والعلم والوطن. Udah sih. Yalah. Gila. Guys, ini Ruby punya Scarlett banyak. guys ini hal umum. يدك في شفرة. Tahu kita? غنت الدنيا وغنت البلد، غنت الأمجاد لك يا أبو فحشة. تكتب الفرحة أحلى قصيدة تفخرنا فيك يا وجه السعد ماما عالسلمان يا بلادي. بس
sila. Saya kali. Shampoo mama. Mama nggak bisa pakai shampoo karena pakai jilbab. Sahadin ya balad. Ya, iklan. Shoy ya. Sekarang kita apa? Ayo shampooan dulu. Tuh banyak banget nih. Habis ini kita pakai ini. Oh ya. Tuh. Scarlett hand body, Ruby sampai bawa-bawa ini. Ini masih baru. Ruby, no. Ganti mana? Ini masih baru tuh Scarlett brightening shower scrub. Mana udah habis? Ini udah habis. Salman ya bloody. Nih, ini udah habis. Ruby. Nih kita tuh Ruby punya Scarlett juga tuh. Ini Jolly, enak banget. Ini masih baru. Udah sini Ruby. Dari salon ini. salon. Kita mau salon Mama Ruby. Ayo. Ada hina. Inta Salman. When we get music, fighting kedir. Enak banget. Enak banget. Salman, ma مثلك مثيل والشعب كله يردد. Yalah, sekarang pakai conditioner Ruby. Mama Ruby tuh kalau shampooan pasti pakai conditioner, itu harus, kudu, wajib. السعودية فوق فوق، إندونيسيا فوق فوق. أخو أحب إندونيسيا وسعودية، عشان ماما إندونيسيا ماما السعودية، عشان كله يحبوني. Enak banget wanginya. Sekarang kita bilas conditionernya. Wangi banget, enak banget. Enak banget. Allah guys, hello guys. Conditionernya wangi banget. Jadi Mama Ruby itu kalau shampooan pasti kudu wajib pakai conditioner. Jadi pas pakai Jordanian si Salt shampoo-nya dari Scarlett ini, awalnya tuh rambut kita tuh lepek. Ngerti nggak lepek yang kayak enggak apa sih ya, yang kayak basah gitu, lepek gimana sih? Nah, setelah pakai shampoo ini dan pakai conditionernya, itu rambut Ruby sama rambut saya nih udah nggak lepek lagi. Kayak bangun gitu, rambutnya tuh jadi kayak mencar satu-satu, gimana sih? Jadi kalau kita kibas gitu, cakep rambut, jadi kayak banyak gitu rambutnya. Apa bikin banyak juga ya ini shampoo, nggak tahu deh. Pokoknya dilengkapin sama conditioner. Kalau misalnya pakai shampoo aja, pernah pakai shampoo-nya doang, bagus sih, cuman kayaknya nggak maksimal kalau menurut saya gitu. Sah Ruby? Kalau ada di Saudi, pasti udah beli mulu nih. Karena Baba Ruby tuh suka banget. Ini udah habis nih tuh, yang tadi Charming. Terus ini dikit lagi habis, tinggal setengah Jolly. Ini shower scrubnya. Ini beli lagi yang Jolly-nya karena enak banget Jolly. Charming juga enak banget. Ini sampai dikocakin tuh sama Ruby. Enak banget. Wanginya kayak wangi apa ya? Bikin kita nyaman ya Ruby. Sah, wangi ya, enak ya. Iya. Yuk, udah? Enggak. Hah? Enggak. Nggak mau dia kalau udah mandi di sini udah nggak mau kemana-mana, masuk angin ya. Gitu. Jadi shampoo kita pakai Scarlett, body scrub kita pakai Scarlett, shower scrubnya juga pakai Scarlett. Pokoknya enak deh. Enak. Semoga aja kita dikasih gratis ya Ruby. Iya. Apa? Iya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bang bang bang.
Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang, bang. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ma'assalamah. Like, comment di sini, bang. Bye. 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 Sorry, هذا. استاهلك. Bang Hamad Sahal. ايوه. Coba kita Ruby. Coba Ruby. السحاب. 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 Balik hina. فوق على السحاب. غني هنا. يلا يلا ماما. هنا هذا. Coba kita. انت ما مثلك. يا بلد شوف. خلاص باي مع السلامة جايز. مع السلامة. السلام عليكم. اللي بيكومنت وسبسكرايب كده بيه.